Mizorama Kohhran Pawl Hrang Hrang alo piang tanuala chan engemaw awangin Kohhran in thenna omthin ma se Kohhran te kanin pumkhat le zual theinan hun tha a in her chuak ve zela kumin sang hi somni panga po hi Kohhran in pumkhat na atan kumpoimo tak ani don ni inalang Khovela Christian hruai tu te in khom pui masaber naisia in khom pui kha edi zathum somni panga khan neih ani a sang hi somni panga hi akum sang khat zasari na ani a alom dan tu ruam hanin World Council of Churches WCC chu ain buat sai mupa October ni somni palia tanga ni riat chung hian World Conference on Faith and Order nein khonge inunauna mu thei chu ti thupui mangin in khom pui an nei don ani chu ba ka kumin sang hi somni panga hian Easter le Pentecost chu Gregorian calendar le Julian calendar ain rual chi adon bok nen khovel mun tina Christian ten Kohhran in tender ma ang khan ahu hovin isuat hole ni le Pentecost chu kan lom ho le don ani Mizorama po Kohhran Pawl Hrang Hrangte in pumkhat nan Council of Churches in Mizoram chu October sang hi somni pali khan din alo ni taboka latil kim lo viau ma ila Kohhran history a mel lungpoimo tak ani a sang hi somni panga atang hi chuan Mizo Christian ten in pumkhat na kong kan zo tak don ni inalang tun chuma po hian kan in hriat chian le zual nan Mizoram chhunga Kohhran Pawl Hrang Hrangte lo din tran dan kan soidona Pathian pakhat betu ram khata cheng hnam khat ni vekte hi kawng khat tala inunauna zawk kan neih theih phahna ani ngei ka beisei ama sabera chuan Mizoram Presbyterian Kohhran kan neia Mizorama zosap local masaber Reverend Williams kha kumsang khat zariat somkua pakhat khan Mizorama rongbolna tur thli thlain lokala ani kha Welsh Calvinistic Methodist Church tira Khasi Hillsa missionary thoklai ani Welsh Calvinistic Methodist Church chu June ni som pakwa sang khazariat som pakhata din ani a kalphunga le thurina John Calvin a zirtirna an poma inrel bolna konga mumal le du tuina lama chuan Methodist hruai tu te zirtirna an chombok hun local zela Calvinistic Methodist ti lai khabanin kumsang khat zakwa somthum pathuma tangin Presbyterian Church of Wales ti ming an loputa ani India rama Presbyterian Church of Wales missionary masaber chu Thomas Jones ani a June ni somni pani sang khazari somli pakhata kha sirama cherapunji alo thlenga hei hi tuna Presbyterian Church of India lodin tranna bul ani ta ani huna local zela kha siram missionary te chuan kha siram ba kha an chevel phaizol le Manipur thlengin chanchin thrashil darna tur an en zela Reverend Williams po kha Mizoram en thli thlai tura an rontir ani khan Mizoram le Manipur te chu mission field tapom turin an mission board Welsh Calvinistic Methodist Foreign Mission athlena arotna angin Mizoram chu field tharatan June sang khazariat somkua pahnia an General Assembly chuan apomta ani ama chu missionary kaltura ruat ani ngala nima sela vanduai thlak takin April ni somni pakhat sang khazariat somkua pahnia athita hlau maya missionary in aron chuak theidalo Wales Mission in Mizorama tho atum mek lai chuan Arthington Aborigines Mission tirin pubuang le sap upa te chu Mizorama January ni som pakhat sang khazariat somkua palia an lo thlenga anni hi Mizorama chanchin thamei de tu te chu anita ani Mizoram Presbyterian Kohhran chuan January ni som pakhat sang khazariat somkua pali hi an Kohhran din kuma sang hi som pali sinot khan puangta ani tichuan chanchin tha chu kha sirama tanga in tranin Mizorama te kachara te sihleta te alo darzau zela Kohhran po adin bel zela sang khazakwa somni paruka Synod of Presbyterian Church in Assam ti in anin hlom khoma kum sang khazakwa songa pathum silchara Synod in khom pui chuan in khom pui ming athak le a assembly ti thin chu Synod ti ani a Synod ti thin chu assembly alo ti thung ani India rama in dan nu in Assam state atangin state dang Meghalaya le Mizoram Union Territory te han loading sanga Presbyterian Church in Assam ti ming putreng po chu arem chanzel tak lawa wangin kumsang khazakwa somsari pani assembly in khom pui chuan Presbyterian Church in Northeast India ti in aminga thlaka heipo hi kumsang khazakwa somkwa pahnia khan Presbyterian Church of India PCI ti a thlak ani le ta ani
tuna hian PCI hnuaia sinat som pathum a awm tawh a Mizoram Presbyterian Kohhran hi chung sinat som pathum zinga pakhat chu ani a Kohhran sangkhat za somruk pakua member nuai ruk singthum sangkua zani somriat pakua ni in PCI hnuaia member nga ber an ni mek ani soito angin Wales Mission khan Mizoram chu jun sangkhat zariat somkua pahni khan an mission field ta puang ma se an missionary tirber Williams aboral ta si a chuti mek lain pubuang ale sa pu pa te khan Tripura a rongbol an tum chu phalna an hmu thei lo wangin Mizoram lam an ron hoi ta boka nasataka an be fe nuwa December ni somni paruk sangkhat zariat somkua pathum khan Mizoram lu phalna chu an hmu a akum le January thla a Mizoram an ron luta a kumli zet rongan bolta ani amai ro chu an ma ani ron tir tu Robert Arthington khan mun pakhata hun rei tak rong bol lova azaw thayang bera chan chin tha puan dar kha amison kalpui dan ani a ti chuan December sangkhat zariat somkua pasari khan pubuang le sa bu pa te chuan Arunachal Pradesh khati hun laya sadia antia khan rongbol turin Mizoram an chuasan leta a pubuang aten Mizoram an chuasan ma lok hian Wells Presbyterian Mission tirin D.E. Jones zosap hluya chuan August ni somthum pakhat sangkhat zariat somkua pasaria Mizoram alo thlenga pubuang aten en hian thali borvel anom ho man ani chu akum lea Wells Presbyterian Mission tir thawin Edwin Rollins zosap thara chuan December sangkhat zariat somkua pariat khan Mizoram alo thleng ve ta boka Mizorama chuan Wells Presbyterian Mission in rongan bolta ani chu heti mek lai hian Baptist Missionary Society BMS chuan chitagonga an missionary changlai Reverend George Hughes chu Mizoram chhimlama rongbol theidan tur thlai turin aron tira September sangkhat zakua pakhata lunglei aron thlenga Mizoram chhimlama rongbol atul zia chu aron mungal ani BMS chuan Wells Presbyterian Mission hena chhimlama rongbol phalna an dilta a kum sangkhat zakua pahni a Wells Presbyterian Mission General Assembly chuan an dilna chu a phal saka an soidan chuan Joseph Thara Khan phalsak an ni thu a hriat vele Mizoram chhimlama mi te chu missionary atan mithar Mizotong la thiam lo nge an du a Mizotong thiam to sa pubuang le sa pu pa te kha an du zawk ti ina zota an ni chuan pubuang le sa pu pa te chu an du zawk thu an lo soi ani anti ti chuan Joseph Thara chuan BMS hena pubuang ate thian dun chu Mizoram rongbol turin a rona BMS po chuan an missionary Arunachal Pradesh Assam Pioneer Mission nuaya thokmek chu an beta a ti chuan pubuang ate chu Mizorama an ron let le a Mars ninga sangkhat zakua pathuma tlabung an ron thlenga lunglei chu Mars ni som pathum sangkhat zakua pathuma an ron thlengta ani pubuang aten lunglei an ron thlen le hi chuan Mizoram chhimlama khan Christian za somni panga zet an lo omto chungte chu Presbyterian Missionary Joseph Hluyale Joseph Tharate Baka Sorkar na thoka om khasi Christian Sohan Royate thora kha anniang anzinga som pathum zet chuan Wells Presbyterian Missionary te hnuaya khan baptisma an lo changto ani amai ro chu pubuang ate han lo thlenta kha chuan rongbol na tur lam anin semta a Presbyterian Missionary te khan Mizoram marlama rongan bola BMS chu chhimlama anin sorbing ta thunga hei hi Baptist Church of Mizoram lawin tran na chu anita ani sabu pale pubuang ate chu annupui te nan ron fin hnuwa sangkhat zakua som pakua tang khan BMS missionary dangten an ron fin ve ta boka BMS hian Mizorama kum somruk panga zet rongan bola missionary somni pathum anom mana chung zinga pasari chu kopui nei an ni a nula pakua anom bok missionary zinga hnung ber chuan kum sangkhat zakua somruk pariat khan Mizoram achua san ani sangni somni pathum somni pali in chhiarna angin BCM hnuaya hian Kohhran zaruk somsari pariat an oma member nuai khat singsari sangkua zani somriat an nei mek ani Evangelical Church of Maraland ECM alodin theina atan po hian J.H. Lorraine pubuanga kha apoimo hle Maraland na chanchin thrashil masabertu sangkhat zakua pasaria London atanga local Reverend Reginald Arthur Lorraine tenupa khan pubuanga lekha thona tangin Maraland chanchin an hria sangkhat zakua panga khan Londona Lakher Pioneer Mission LPM chu
mara zinga chanchin thashil nan an din ani lakher ti hi mara ho soina ani a an ni na diktak ero chu lakher ni lovin mara ani mara meichhia te hian puan an ta na sa hle thina la an lak thina wangin lusei ho chuan lakher thin ho ti in an soi mai thina anu zela lakher ti chu mara hnam ho soinan tunma khan an lo mang thin ani Maraland chu India le Myanmar independent ma kha chuan mun khat ani thina British opna hnuaya omani independent hnuwa ero chuan international boundary in mun hnia thenta a India mara te omna chu West Maraland ti ani a Myanmar chunga omte chu East Maraland ti in an soi thin West Maraland chu Mizoram chhim lama omani a India sarkar hnuaya in rel bolna hran nein Mara Autonomous District Council ti in anom mek ani Lakher Pioneer Mission din tu R.A. Lorraine Khan Witharif Grammar High School Londona lekha azirlai Khan chanchin thala hrengai lo te hnena Isua Krista chanchin puandar du na anei lian hle maya ale khazirlai po chuan aril ru chu Latin America ale Africa te awak kual rengani azir zo vele Canada kumli chung na athoka chanchin tha hril du na in aturna sat ema wangin October sang khazakua pani Khan Londona alo kir le a amai ro chu atum angin kong ain hong mai thailo nikhat chu atong trai lain lekha lala India ramkil beranam ming pakhat ziak ro ti in o asheta a Lorraine chuan tong trai in Pathian hena lalpa ka hriat hi I o ngei ani chuan Bible I thu mangin a chhanna min hril ro ti in azota a thingthria atong trai hnu chuan Bible kewa lukabung som chang som paruka tanga som pakothu hi achiarta ani chuo hriat chu February ni som pakhat sang kha zakua panga ani a Lakher Pioneer Mission lo pian ni ani ta ani khati laya Baptist Missionary Society hnuaya thok mek pubuanga kha R.A. Lorraine nen khan una wan ni a pubuanga chuan anaw Lorraine hna chuan lekha athona lunglai atanga hla lo te ya hnam pakhat Lakher ho anom thu hrilin an zinga rongbol turin soma lekha thona chia rual chuan Lakher ho zinga rongbol turin Pathian in kawani ti apom het ngalani ti chuan Mission Pawl Hrang Hrang Baptist Missionary Society te Arthington Trust te chu Lakher ho hnena missionaria tir turin ador kuala ma se a hlot lin tak lo wangin thenrual tha te som khomin Lakher Pioneer Mission chu Londona February ni som pakhat sang kha zakua panga khan adin ta top mayani R.A. Lorraine le anupui te chuan sang kha zakua pasaria Mizoram an ron thlengta a kumthum chung rim taka an tho hnuwa ama saberatan the tu chuan September ni som paruk sang kha zakua som khan LPM hnuaya baptisma changta ani kum sang kha zakua som pali khan biakin masaber chu saiku an din tabok kum somthum pasari zet Maraland na ronga bol hnuwa Reverend R.A. Lorraine chu February ni khat sang kha zakua somli pali khan saiku aborala Ahna chu amakpa Albert Bruce Foxall Lorraine a chunzom ta ani kumsang hi pasari khan siha khopuya Gospel Centenary ropui takinan loma ECM missionary nget te hi chuan Maraland na anlu an phum vekani Pioneer Missionary Reverend R.A. Lorraine te tunu Violet Louis Ainmark kha November ni som pathum sang hi somni pathum kha na borala ani kha missionary zinga hnung ber ani ta ani tuna chuan mara ho zongzong chu Christian an ni vek to a India rama omte hi atam zawk ani Evangelical Church of Maraland hnuaya hian Kohhran zapakua an oma mission field hi pasari nein partnership kaltlangin mun nga a mission rongbolna an neya member singa chuang anom mek ani Salvation Army hi Mizorama chuan kumsang kha zakua som paruka lo piang an ni a kol khuma le athian hnai then khat te khan Pawl anga in tel khomin Pathian thu oi dik Pawl anin ti a uniform ang rengdeu korhring a oma ipte pani nei a sena chei chu an hathina zuk le muama anin thiar filima tlereu po anin bel du lova simple takin thiang hlim taksi in an nungani kol khuma chuan athian te hnena kan omna apianga kan nun dan le kan thil ti atangin mi ten ring tu dik tak kan ni ti an hre thei turani ati thin sang kha zakwa som panga khan mizo zinga matric pass masa do hnu na le ta khan Salvation Army doctrine le in kai hruaina te an pe a chung an hanzir chiang chu tha an ti ta hle maya kol khu ma chuan khati hun laya India Salvation Army leader Frederick Boot Tucker Fakir Singh hne na lekha athon ta a
ani chuan rang takin a ron chhang le ta English thiam ron tir ula kanin bedon nia ati ta ka khan kol khu male chal chuna chu Simla a Salvation Army wazong chuak tura tir anita a hemi tum hian sairang khu ami van hliran an kalman sen sawatan cheng somru kalo pa yani ti chuan me ni som pariat sang khat zakwa som paruka kol khu male chal chuna chu Simla panin chuak ta a me ni som ni pariata Major Frederick Booth Takar hnen an han thleng ta ani Salvation Army how tu tenen chuan in biak na an nei ngala an thu po ain mu hle ma se van duai thlak tak main ni lek Simla an la om ti in chal chuna chu akhu asik vak maya ni som paruk zet nat nai na ti buai hnuwa June ni som panga sang kha zakwa som paruk khan ro puina akai sang ta ani athi don chuan theile theilovin kanpa vanami iming zaom ro se iram chu lusai hill sa ron thleng ro se ti ina tong traya hei hi kol khu man a thian ba thu soi a hriat top ber anita ani chu kol khu ma chuan sipai thuthlung Articles of War chu June ni som paruk sang kha zakwa som paruk khan Simla Territorial Headquarters a assign ta a Salvationist puitling aloni ta a Bombay Training College azom hnuwa December ni som pani sang kha zakwa som paruk khan commission anita a amai ro chu sarkar khan Assam le a chevela na tho phalna an pek theilo wangin Bombay Headquarters chuan Gorakhpur UP a Criminal Settlement a thok turin ada a ma se Mizoram ta na ko ani ti in ria in Commissioner Fakir Singh hena Mizorama na thok theilova min da reng chuan Pathian thil tum akal don ani ti in lekha athon ta a ti chuan phal sakani vele rang takina puan thu atela Mizoram lama pan ta ngal ani ti chuan April ni somni paruk sang kha zakwa som pasari khan Mizo tlangwal thanem takin British tana indo pui pakhat na a raldo tura an fe chuani in kol khu ma chu aizola thlengta a Lieutenant kol khu ma chuan alukhuma The Salvation Army ti injiak nen chuan tong trai na nen Mizoram alo luta a hemini hi Mizorama Salvation Army din tran ni atan chiar anita ani ama a thurwal puite khan an ron zom ve ngal boka sang kha zakwa somni pathum khan member zaruk somsari chi an lani a tuna ero chuan kor zani songa pani society za somli pali le outpost somthum nain member singruk sangli zariat somkua panga antling to ani Roman Catholic hi Mizorama chuan sang kha zakwa somni panga a loading tran anga soi thei ani a official la an Kohhran din tran nia an pom takero chu April ni som panga sang kha zakwa somli pasari ani thung kum sang kha zakwa somni pani khan agriculture demonstrator training zo ai chinga chuan Shillong atangin booklet aron khona Leo Herrick Singh training farm manager chuan Mizoram tan le khabu aron thon boka he le khabu le booklet te chu ai chingan a thenom pa lian chewa a chiar tir chuan alo tuipui hle maya anni ba ka hian heng hun lai tui zual thangphunga lenga chalchuna lalbana tenen Roman Catholic Kohhran chu February ni khat sang kha zakwa somni panga khan an din ta ani heng ho hi Sunday ni in lenga ina anin khoma hemitum hian alunungin member somni pani lai anin khom ani ti chuan lian chewa le chalchuna English le Hindi tong thiam te chuan Reverend Father Phileas Buley nena lekha thonin Mizoram lo zin turin an nge na an ngen na angin Father Buley chu November ni somni pariat sang kha zakwa somni panga chuan aijal alo thlengta a Catholic puithiam Mizoram leilung ron rap masaber anita ani heti hun lai tak hi Roman Catholic chung kwa maswai tu pakhat thangphunga chu sarkar ho tu ten Tripura official duty in an lo tir chu lai tak ani a amai ro chu thangphunga chuan lekha alo hnut chia tonglet tu atan chuan laldai lova ka berem dai to a mipui hnena thu soina hmunatan mun rem chang in mulawani chuan tlang nuama ka in hlui arem chang berang heng thlir chunga ka sak that ri lo a ome ti in ti chuan thangphunga zin hlan chuan laldai lovan tongaleta Lusai Hills a avoi khatnan Holy Mass an neita ani heta hian thangphunga fapa laldai lovale lenga fanu lalbiak thangiten baptisma an changa Joseph Francis laldai lawale Mary Teresa lalbiak thangi an lonita ani ama a Father Buley an lo som to angin July ni khat sang kha zakwa somni paruk khan Chittagonga meeting a telve turin thangphunga bula laltura le chonga te chu an kalta a meeting chuan an ni ho chu kateki sa an lo ruata
thlakata cheng som panga an hlo meeting a kal ve lo lal chhuna po kateki sa an ron ruat boka kumsang kha zakwa somni paruk chung hian Catholic member hi zasari somriat pahni an ron tlingman akum le kumsang kha zakwa somni pasari kha Mizoram Catholic Kohhran tan kumpoimo tak mai ani a tuna Christ the King Cathedral Church omna hian biak in an sa a January ni som panga sangkha zakwa somni pasaria an satrana February an zo Mizorama Catholic biak in masaber anita a hemi kumvek hian thingtlanga chapel masaber chu munpuya din ani a ahnuwa muthiya din ani bok kumsang kha zakwa somli paruk khan Mizorama Catholic Kohhran tan thilchin chiatlak tak mai a thleng le a September ni thum khan Assam governor hna kumsomni zet Catholic minister an neih lo awanga har satna an to chungchang an thlena vanei thlak takin governor Sir Andrew Corley Clow kha Sir Henry Foley Knight khan thali chung aron thlak zok hun lai kha ani hlawa a secretary RW Godfrey kha Catholic ru deuh mai ani ba ka Shillong Bishop Monsignor Stephen Fernando a Chancellor Secretary nen khan thian thatak an lo ni bok nen anni puina azara phalna an mutheita a governor chuan Mizorama priest da aremti thu chu December ni som pariat sangkha zakwa somli paruk khan ati chuakta ani chu vele chuan Chittagong Bishop khan aizola munthli thlai turin father pahni aron tirta a Badarpur atanga lokalin January ni som pali sangkha zakwa somli pasaria an ron thlenga anni hole atanga thlathum hnuwa bishop chuan Reverend Father George Brin le Reverend Brother Gilbert Bushe te chu Mizorama onghet to turin aron tirta a missionary pahnih te chu April ni som panga sangkha zakwa somli pasari khan aizol an ron thlenga hemini hi Mizorama Catholic Kohhran din tan ni atan puan ani ta ani kulikona Kohhran an din chu Christ the King Church ti anita a Paris masaber po Christ the King Paris ti anita ani kumsang kha zakwa somli pasaria Indian subcontinent chu India le Pakistan a then ani khan diocese an then dan po aron soi danglam ta a sangkha zakwa somnga pahnih khan prefecture thar Apostolic of Haflong Prefecture alo piang ta a he prefecture hi a hnuloka diocese a hlan kai ani a hminga Silchar diocese ti ani sangkha zakwa somruk pakwa khan Silchar chu sia thutmuna an hmanga hemi kumvek hian si chu aizola son ani le a aizol diocese alo piang ta a tuna bishop ni mek most reverend Stephen Routluang hi aizol bishop turin February ni hni sang ni pani khan ordain anita ani aizol diocese hi region pahnia an thena Mizoram le Barak Valley region ti in Mizoram region a hian Paris somni pali an oma Baraka paruk Mizoram region hian member singhi sanga borvel an nei mek ani United Pentecostal Church UPC hi harna chunga na in ashin ani a Mizorama harna lo thleng thonga na sangkha zakwa somthum panga chowa kan mu kha adanglam ema khami tuma harna thupui kha tharau thiang hlim ani a harna ina kentel langsar takle ama a kan mu lo nia lang chu tong hriat lo kha ani a tong hriat lo zai le tong hriat lo zir te kha harna khana ron kengtel ani kha harna boruak sang taka mihlim ho kha marlam ko shana emo chimlam ko shana emo po khan an lengve tamang lova upazakam lova howin Pawl Hrang an din ta a tichuan mission Pawl Hrang Hrang tho ho pui tur an zong ta a February ni sari sangkha zakwa somthum pasari khan America rama Pentecostal Kohhran pakhat Assembly of God nen tho ho turin thu an rel ta ani ama ero chu sarkarin official la remti na apek lo wangin malak zui thei ani talo indo pui pahni na lo thlenga mihlim boruak are tak tak chuang lova August ni som pakhat sangkha zakwa somli pariata Pentecostal Kohhran dang Apostolic Church USA zube popin sangkha zakwa somli pariat vek khan Mizorama Apostolic Church chu andin ta a hei hi official a Apostolic Church zomero ni lovin moral support an pe ti nan ziak biakin masaber chu lungleng vokzona October thla khan an hongta a amairo chu zakam lo wakhan affiliation nget nei kha trulati awangin Pentecostal Assemblies of the World in India rama missionary na thoka an rontir Bhagalpura ommek Roxy Arteli Dover chu anzube popta a January ni som paruk sangkha zakwa somli pakwa khan Doveri chu aizola ron kala
sarkar hneina tangin apostolic church din phalna chu an lata ani amai ro chu remchang ti zawk awangin Kohhran Pawl lian zawk United Pentecostal Church International nita hi zom turin thuro na pe a zakam lo vale a hote chuan an zom ta a sarkar hriat puin Kohhran Pawl adin puya February ni som pakua sangkhat zakwa somnga a United Pentecostal Church USA amiten India rama missionary na thoka antir Reverend Alice L. Schism chuan United Pentecostal a alom lutta ani UPC chu India marchaka le Central India adar ta zela kumsang khat zakwa somruk pahni Mars thla khan Mizoram UPC chuan India UPC te chu anzom veta a anin kai hruaina man lai mek chu kalsanin Indian UPC manual on bylaw mangin anin kai hruai hemi hnuah hian United Pentecostal Church of Northeast India ti mingpu in Registrar of Farms and Societies Government of Assam hnuaya Mars ni somni paruk sangkhat zakwa somruk pakua khan anin register ta ani UPC NEI hi USA International Headquarters hnuaya khovel hmun hrang hranga United Pentecostal Church te chinchi an ni ang bokadin ani a Northeast India ti da thin hi India unit ne na hriat than theinan le aram leilung omna ti chiang tu atan chawa da thin ani UPC Kohhran din ani ma a do vari hawa sarkar phalna a Pentecostal Kohhran din ani don khan thu pakhat ngei tu an neya chu chu atira anzom Pentecostal Kohhran Assembly of God point thurina an nei Trinity chungchang kha ani do vari khan Apostolic Church USA anzom don chuan oneness doctrine hi an pomatrol thu ashila ashilang chu pomin oneness Unitarian doctrine hi Mizorama UPC te hian an lo pomta ani oneness doctrine hi an ngai poimo hle maya annuwa UPC anin thena UPC Mizoram alo pian na chanpo kha he doctrine wang hini in antarlang UPC Mizoram in atarlan dan chuan hetia Kohhran kal chhozela hian khovel tu verlama an lo dak na sata a Trinitarian te ne na dokan kil ho na te an lo nei chho ta zel chu mitam takin an du lova ti chuan April ni khat sangkhat zakwa somkua panga a office te hongin atira Mizoram UPC in sarkar na anga kal thar le in Mizoram UPC chu din thar ani le ta ani anti sanghi somni pathumin chhiarna angin UPC Northeast India hian member singriat sanga zaruk somruk pathum anoma UPC Mizoram hian member sing sari sangni zali pasari anom mek ani Evangelical Free Church of India EFCI hi sangkha zakwa soma Wales missionary Watkin R Roberts an Markhua Senvon Manipura ninga chama aron kalatranga loin tranto ani a atira ring tu thar te kha biakin sakle tholom khonte khapsak ani a an hruai tu HK boy chuak a phei chu Christian ten zalen taka Pathian an biak theihna na abeya wangin sangkha zakwa somli panga liruk khan manani nge Watkin Roberts an missionaron din kha thadau kuki pioneer mission ti ani a ahnuwa kumsang kha zakwa somni pali khan huam zawk turin Northeast India General Mission NEIGM ti a thlak ani a NEIGM chuan Lakhipur Assama office an nei khati laya ringtu masa te khan Burma rama chanchin tha puan dar an veizual laya ni awang khan Indo Burma Pioneer Mission ti in sangkha zakwa somthum khan aming thlak ani le a kumsang kha zakwa somnga pariat khan rochunga pudai te kai hruaina hnuaya partnership mission ti a thlak ani le bok ti chuan kumsang kha zakwa somsari pani alo ni mek kha chuan member an pungviau to a mission pol pakhat ni mai to lovin Kohhran an lo ni ta a aminga Evangelical Free Church of India ti chu an annual meeting chuan a thlangta ani EFCI hi International Federation of Free Evangelical Church IFFEC in register ani a heta hian khovel hmun hrang hranga Kohhran Pawl somli chuang anom August ni som paruk sangkha zakwa somkua palia Christian Sen Norway in khom pui nei ani khan EFCI chu IFFEC member pui tling aloni ta ani Wesleyan Methodist Kohhran hi kumsang kha zakwa somkua pasari February ni somni paruka Free Methodist atangin Wesleyan Methodist Kohhrana anin leta kumsang ni February ni rukhan Regional Conference America General Superintendent Dr. Thomas Armigaran pomani thu apuang Mizoram hun hrang hranga Kohhran thar apiang ve zela
tuna chuan the Wesleyan Methodist Church of East India noya district pakhat Mizoram district Wesleyan Methodist Church alo ni veta ani tuna hian rongbol na peng poimo taktak heng local administrative board no pang Sunday school Wesleyan Methodist Youth Fellowship le Wesleyan Methodist Women Association te manga malak me kani Kohhran Pawl Hrang Hrang chanchin kan han soitak te kha an mani Kohhran website a an tarlan dan atanga lak an ni bera hriat dan le pom dan inang lo hret a om pal theia an mani in soidan theu kan ron tar lang ani e